30 km od Bijeljine, a nekih 12 km od opštine Ugljevik nalazi se selo Korenita. Sad, vi znate, ja sam u Koreniti i šta može da se desi? Može da se desi to da ću ja da provjerim kakvi su oni domaćini, po čemu je poznato selo. I evo, jedna priča o Koreniti. Da. Gdje ćete s tom flašicom? Gdje ste krenuli? Štovani, ste dobro. Dobro je. Domaćini? To je deda iz sela. A deda iz sela? Yes. Poštovanje. Nije domaćin kući. Kako se zovete? Aleks. Aleksa? A Ne ne čuje. Aleksa Vidović. Aleksa Vidović. Jest. Jeste vi iz Korenite? Isto iz Korenite. Gde vi meni za početak recite? Prvo ovdje vidim ja lijepo ovdje pod vinogradom, vi uživate, hladovina, jel? Odmarate. Ja. Po čemu je poznata Korenita? Po čemu je poznata? Da. Po voću. Pa da pravo kažem, poznata je sad u posljednje vrijeme uveličana Korenita. Kako? Zbog čega? Pa evo recimo sad nazad 20 i više godina bila je zapostavljena. Nije bilo ništa kako treba, ni struje kako treba. Bila je struja, ali samo sve je bilo onako. Onda sad posle toga imamo vodu, gradsku vodu, crkvu, školu, sve imamo Asfalt. i dobro. Ja, Asfalt. A sad kad bi došao neki stranac, da pogleda ono prijošnje, da dođe on ovdje i da vama kaže aj vi meni opišite vaše selo. ja. Šta bi vi njemu rekli? Pa otkud znam, ja i ne čujem dobro šta me pitaš, ali otprilike... Ja, Šta bi rekli vi strancu o selu? Da opišete selo najljepše. Neki dođe Amerikanac, ne daj Bože, ali eto. da pogleda. Ja. Ja. Pa šta ću, otkud znam šta bi mu rekao, ne znam sam, jebi ga. Znam da smo dobro, nije loše. Kakvi su ljudi u Koreniti? Molim? Ljudi kakvi su u Koreniti? Ljudi? Ja. Super, Dobri. super ljudi, Domaćini? pravi domaćini. Samo morate pogledati ovo sad, vidite ovo kako je stanje, kakav ugled Korenite. Čuo sam da ima i neka vodenica, neki mlin. Vodenica ima tamo na kraju sela, tamo između Bobetna brda i Korenite je. Ima vodenica napravljena. Je li ona u funkciji? Molim, jest. Radi. Ja. Samo nema vode ove godine. Ne radi. Radi naprazno. Ja Naprazno. napravim. Ne radi nikako. Domaćice, da ja vas pitam. Hoćete, ajde ja ću da pređem malo kod vas ovako, pošto kod mene je opušteno. Kod mene je opušteno ovako, mislim ja volim da se opustim kad dođem u nečije drugo dvorište. Šalim se. Jeste vi odavde iz Korenite? Jesam. Jeste? Iz Zabrđa sam rodom, a ovdje živim već 32 godine. Ovdje ste se udali. Jest. Su lijepi ovdje momci, pa ili... Pa, dok sam 32 godine dobri su. Znači, dobri su. Jel vi znate možda slučajno neki podatak otprilike koliko ima stanovnika u Koreniti? Otprilike, bar. Za sad 260. Mhm. A inače 300 i nešto ima. Ali inostranstvo je, sve u inostranstvu. A to su dakle ovi koji dolaze... Odlaze i dolazi. To je to. Kako bi vi opisali ovo selo? Lijepo selo, voćanski kraj, pčele i one tu su. Znači, lijepo. Evo, pčele, mene je ujela jedna malo prije. Ja. Ali ozbiljno. Ali ništa nije, neke su izgleda dobre. Malo samo mi bocila, nije ni otekla. Dobre su. Pa dobro. Vi se bavite pčelarstvom? Ja i moj muž. Koliko imate košnica? Ovdje imamo 27, a imamo u Zabrđu 30. Jel prodajete med? Ja. Može se živi? Imamo svoje mušterije i mi sve prodamo što izvrcamo. Jel možda se živi od toga? Može. Ima dosta ulaganja, ali i dosta se i dobije. Jel imate šljiva? Šljive nemamo.
Ja sam čuo da je ovo poznato Ovo je voćarski kraj, ali mi smo ovdje doselili. Mi nismo ovdje, nismo starosidjaci. Pa čekajte, je li rakiju ovu sad komšija pije vašu ili je to naš. Vaš? Pa kako vaš ako nemate voća? Pa uzmemo šljive. Kupite pa onda napravite. Ispečemo rakiju. Kad pečete rakiju? Jesam zakasnije? Kasnije. Kasnije još? Kasnije. Znači ima vremena da se dogovorimo da dođemo i da pečemo rakiju zajedno. Može. Mogli bi tako. Može. Daj mi recite što se tiče ovdje omladine i tako, jel bježe iz sela kao i u svim selima ili ostalo? Koji svagdje. Malo je omladine ostalo u selu. Sad sam pričao sa vašom suprugom, kaže, bavite se i pčelarstvom, može i od toga da se lijepo živi? Da, ma ne. Ne može? Podmašili smo. Ove godine i prošle nije bila baš ni po kilu po društvu. Pošto ove godine mraz bio, bagrin me izmrzio što je osnovna paša za pčelarstvo. Jeste vi iskorenite? Jesam. Evo, pitao sam vaše komšije, vašu suprugu, pitam i vas. Ja? Po čemu je korenita posebna i kako bi vi ovako nju opisali? Lijepo selo, jedno u 3 zaseoka, to je jako fino ovo živjeti. Jedino vremenske ove nepogode što nas ugrožava i to je jedini problem. Kako se zabavljate ovdje u selu? Jel ima neki dom? To ima kod nas, mislim na ovoj regiji ovdje, mislim na području opštine Ugljevi, što pokriva recimo da kompleksa nijedna društvena organizacija nema ko ovdje. Prvo fudbalsko igralište imamo, pa imamo mali fudbal, asfaltno igralište, pa imamo košarku tu, pa odbojku, sve to u sastavu. Plus drugo igralište imamo koje je prije nekad bilo kad smo bili u Semberskoj, dom, samo to. To je sve u koreniti? Sve tude u ovom dijelu centra. Rekoše mi 260 otprilike stanovnika, da. Tako Tako se puši sad na dimnjake što se tiče, jer ipak stara selo, mislim, po tom domaćinstvu staro selo. Je li ima omladine? Po mom nekom, bio sam u 68. društveno političkim organizacijama, dok je to nekad bilo komitet, delegat u opštini, sad su odbornici za pare, ja sam tada išao na sjednicu, dobijem dnevnicu, ako je u mjesecu jednom u 2 i kući i ručak i to. Ovo već ne izdržljivo. Je li ima omladine ovdje? Pa ima, ali mislim nemamo i s učin zabaviti. U moje vrijeme kad sam ja bio omladinac, tude kino dolazilo recimo u salu našu, film Kozara, Neretva, šta ti ja znam, srijeda i subota. S konjskim kolima zapremom se te dolažilo. Sa ovakvom razvijenom tehnologijom mi smo sad nula. Ništa. Zapostavljeni. Recimo nekad 237, jer sam bio u mjesnoj zajednici, bio sam i sekretar komunista i predsjednik Srpskog saveza i omladine, šta ti ja znam. Čujte mi to sad govoriti, možda će vas... Ba ništa se ja ne stidim, ja sam komunista još uvijek. Stojim iza toga, nema Boga, ja u nikoj stranki nisam. Tito partija? Nema, to je bilo jedinstveno. U Arabiji je Tito sređivo kad se desite neke nesporazumi i to, ali kod nas već, ja stojim za toga i umirim sa tim. Jeste, tako i treba. Život sam imao, jel si htio raditi, mogu s djevojčicom da radiš. Tako i treba. U ovom vremenu nema, propalo smo skoro. Kad je moglo sa zapregom doći ovdje kino projekt iz Ugljevika, bio je neki, umro je on, jebi ga, Cvijan i ne znam kako onom drugom bilo ime, to je dolazilo tude. A sad nema? Srijeda i subota. Sad nemamo ništa, čovječe. Imamo on neko, to više nije to. Znači, druženja nema toga. Tad je 237 dimilo se dimljaka, sad 125 je u inostranstvu. I kad ti dođeš negdje ovako na svadbu, ne, ovo što je ostalo. Vidiš, ona je u Švajcarskom, oni su zajedno, posebno odvojeni, pričaju. Ovi su u Austriji posebno, mi jedni ovdje bjede, tu smo. Vi imate sina? Sina. Tu je, vidim, Snajka. Čekate unuka? Pa, otprilike u decembru. Ajde, ako Bog. Mada krije se nešto stidi. I mislim da je to nama jedna velika... Jel se ona stidi kamere ili je to uopće u selu ona pobjegne u kuću? Kad vidi nepoznate. To je rekao da se nisu uplašili odmah. Iz druge sredine, znaš to, iz druge sredine malo to neugodno. Nismo mi uplašili, gasi kameru. Mada sam ja prošao. Jeste vi iz Korenite?
jesam što pitam. Pa pitam onako, pošto pravim jednu priču o Koreniti, pa zato vas pitam. Jeste rodom odavde? Tu sam se rodio, tu ću ili. Hoću da vas... I tu ćete umrijeti. Otkud znate, ko zna, možda budete u New Yorku negdje. Ne, neću tamo. Hoću da vas pitam, po čemu je poznata Korenita? Pa Savimus. Ko je Savimus? Taj što ovo zamuti, ovo povata suri. Po njemu je, jel, poznat? Pa Jel pecate svakodnevno? ne, sam kad je svitac. Svitac i navečer? Ja. Znači svakonoćno? Jel tako bi ja? No. Ha? Jesam pametan, jel? Kad ste drugi rekao? Dobro. Jel, a ovdje ova vodenica, je u funkciji? Bila je da ima kiše. To je problem. Pa šta će okrenuti? Jo, ova voda stoji, ovo ništa ne Pa mrda. ne teče da teče i okretala, šta će okrenuti? A vidite bi onaj plovak tam ne mrda, nema, bolje da ja idem do vodenice malo da im kako izgleda unutra. A bolje je bilo ako se ovdje donio rakije kak je da potegneš, ako nisi donio, ali nema ništa, nemoj ništa. Pa gledaj, znaš šta da ti kažem, pošto ja sam čuo da je Korenita poznata po rakiji, a i iskusio sam, jeste. Jesi probao? Hoćeš flaš stvarno? Ko? Dajte momcinu flaš, dajte flašu, evo donio. Čuo ćeš rakije. Pa tvoji ovi, pa šta? A ti nisi ponio? Ako je Cican donio, ne valja rakije. Ko je donio, ili Cican donio? Nije Cican, Dobro, nije nije Cican. Cican, onda A valja. što, ti nisi ponio sebi da... Što će nas kad drugi dođe danas? Jel dolaze stvarno? Stvarno. I znaš da ima jedan problem? Koji je problem? Ti bolje vidiš od mene. Vidim. Ajde uvuci ovo. Daj vam da vidimo. Evo, ti potegni dok ja uvučem. Gospod Bog, na Čekaj. pomoći svi sveci, Yes. sveci, Aj ti se molitvaj dok ja... Ne vidiš ti to uđi garant. Ko? Ti si lud. Vidim ja, sam se tresu ruke, nisam potegao. Ček, daj ja, pa ću ti sad ću ti reći. Pridrž, molim te, pa sad šta je stari alas. I ja vodim kraj odavde zbog tog sela Balanja, ja znam na pamet da u tebe ne valja ovaj plovak, čovječe. Ja sam... Evo ga, op! Gledaj sad. Mislim, samo kamera da zabilježi kako ja Moram vidim otići i kad kako se mi je ne mirna zakuca, ruka. I otišu ovdje gumicu, jel tako? I tu ima. I pazi, sad kad upecaš ribu, ne budeš li zvao na Na kotlić. Hoš prav kotlić ili ćeš sam onako na tanjiraču? Nemam ja tanjirač. Evo u veselom društvu ovdje mlađa garda Korenite, pošto kaže mladi odlaze, nema ih nešto mnogo baš u selu. Ima. Ima? Hvala Bogu, vidim ja. Evo danas vas trojica i ja, duše, ja sam malo stariji, ali ajde šta da se radi. Evo nas u nekoj vodenici, tako? Se tako zove? Mlin, Zove vodenica. se vodenica. Ona je u funkciji. Jeste. De vi malo meni recite o ovoj vodenici, kad je ona sagrađena, jel znate ili imate neke podatke, kad je napravljena, ko je vlasnik, jel radi još uvijek, eto nešto da mi tako malo kaže. Napravljena 2007. Pa možda jedno 50 mještana je skupilo pare i oni su sagradili. Znači nema neki konkretan vlasnik, nego... Ne. Ova vodenica je inače replika vodenice koja se nalazila 100 metara gore, uzvodno. Vodenica koja je datirala nekih tamo do 50. godina, ona je bila istrula i nesmalo su ostale samo par greda, čisto forme reda, da se vidi da je tu nekada prije bila vodenica. Na inicijativu Slavke Krstića, oca od ovoga momka, i kako se zove? Ivana Radovanovića. Znači njih dvojica su krenuli sa idejom pravljenja vodenice, ljudi su imali osjećaj za njegovanje tradicije i kulture sela Korenite, za nešto da se oživi, nešto što je nekada prije bilo. Inače, Korenita kao Korenita je jedna knjiga u biblioteci preko koje je palo mnogo prašine. Nama ne preostaje ništa drugo nego samo tu prašinu da skidamo i da list po list otvaramo iz te jedne velike knjige da izvlačimo ovakvu ljepotu iz našeg sela. Vodenica nije jedino zdanje u našem selu, također imamo jednu česmu koja se nalazi sa druge strane sela, u sredini sela otprilike. Sad se tu mještani isto tako grade muzej u kome će da budu izloženi eksponati, čilimi, kreveti stari, sve ono što je vezano za tradiciju srpskog naroda i inače sve što je vezano za selo. Da vi meni sad recite, je li u Koreniti bila je dobro ta vodenica, je li bilo još nekih vodenica? Bilo je još sitnih vodenica na par ovdje rječica, ali recimo da je ova vodenica koja je replika tamo, one vodenice recimo da je bila možda zadnja vodenica koja je datirala i radila u
Koreniti. Sad ova vodenica radi u funkciji. Tako je, vodenica u funkciji trenutno zbog sušnog perioda i što nije bilo kiša, vodenica ne može da je voda da je tjera ali čim padnu kiše, vodenica radi. A jel vi stvarno donosite ovdje i melje se brašno? Tako je, ovdje se melje brašno, tu dolaze ljudi da melju brašno, imaju 2-3 čovjeka koji imaju ključeve od ove vodenice, kome iz sela treba da se semelje brašno, tu dođu, to se semelje. Interesantno je što ova vodenica ima 2 kamena, znači duplo može da melje. Nekada prije gledao si sigurno da je to bila vodenica sa jednim kamenom, ovdje su 2 kamena. Jel se više isplati da se melje brašno, jel ako sam se pravilno izrazio, ovako u vodenici ili... Isplate više, jer ovdje kad ljudi donesu ovdje melju džaba, pošto je vodenica seoska, u prvim godinama se mora da se plati. Samo što ne postoji nikakva varijanta da čovjek dođe ovdje, recimo i da samelje sebi koliko mu treba za godinu dana brašna, to niko ne radi. Mačin, da me prevedeš preko mostića. Evo, to se radi nešto. Imate neke ideje ovdje napraviti neku rakijadu, jel tako? Postoji grupa entuzijasta iz ovoga sela, čiji sam ja predvodnik sasvim slučajno. Tu je i Slavko Krstić, tu su još mnogo ljudi koji se bave voćarstvom u Koreniti. Korenita zbog svog geografskog položaja ima idealne uslove za razvoj voćarstva, što su ovdje ljudi na vrijeme shvatili i masovno su krenuli proizvodnju voća, bave se voćarstvom. Mi ovom manifestacijom, rakijadom koju smo planirali baš na ovom mjestu na kome se sad nalazimo, planirali smo da ovdje, kraj ove riječice tu, postavimo 20 kazana korenitskih domaćina, da tu peku rakiju, ovdje smo mislili dubinu da postavimo televizije za program uživo. Ova vodenica se nalazi u srcu prirode. Neke detalje manifestacije ne bi sada o njima, otići mnogo dugo. Samo želimo da vratimo Koreniti, korenitskoj rakiji, korenitskoj šljivi ili recimo majevičkoj rakiji u globalu. Želimo da vratimo stari sjaj i stari trend koji je ovdje vladao za vrijeme Austro-Ugarske kada se rakija i šljiva odavde pleterima, konjima i volovima vozila za Brčko. Na putu ka Bijeljini svrati smo, evo, dojde domaćinske kuće, evo pored mene domaćin i sad ovdje je neka sofra, ja ne znam što se dešava ovdje. Hvala vam svima koji ste došli, da vas sve redom pozdravim i da se ako Bog da uvijek vidimo i volimo. Dobro. Hoću ja imam jedno pitanje za vas. Recite, gospodine. Jeste vi iz Korenite? Ja sam rodom iz Mrtvice, do ovdje sam, kako bi se to rekao po staroj tradiciji, uljez. Došao sam ovdje u kuću. Udali se? Udao se. Udao se, ja. A što su udao ovdje, Boga ti? Pa dobro, to je malo duže. To je malo duže. Moja supruga nije imala braći, a mi smo imali 3 djece. Jel to supruga? Ajde, dođite vi da kažete šta je bilo. I onda mi smo dogovorili se sa njezinim ocom i majkom, još je bio i stric i strina, 4 je bilo. Dogovorili se da oni kažu mi nećemo djecu primiti ako vi nećete prići s nama. I onda mi se dogovorimo, ja i moja supruga prijeđemo ovdje i puno smo zadovoljni, ovdje su mnogo dobri ljudi. Isto je to koji u našem selu. Eto, ja baš ovdje ostajem toliko dugo i rijetko Mrtvicu daleko ređe posjećujem, imamo ovdje više prijatelja, više nek tam što sam. Su dobri ljudi ovdje, kako je baš da dobri, ne mogu da kajem. Sve su ljudi stvarno od srca dobri, prijatelji, dočekljivi, humani, imam i evo ovo je moj, Bađo moj, ono mi je sestrić, ovo mi je Šura. Ko je sad, ko je sad ovaj mali što nama dobacuje? Ovo ti je od moga Bađe unuk. Dođi unuče malo. Ajde sad ti lijepo, pošto ti dobacuješ, da te ja pitam. Evo ovako, sad ću ja tebe školsko jedno pitanje. Vidi ovako, sad ti dođe neki Englez, Francuz, Italijan i pita tebe. Ne znam ja engleski. Ne, na srpskom ćeš ti reći meni, slušaj. I sad tebe pita da opišeš selo Korenitu. Šta bi rekao? Ne znam. Moraš sad reći. Kako? Ajde reći o selu nešto. Šta ima u selu? Dobro selo, lijepo se živiš, voliš živjeti. Šta je u selu? Volim živjeti u Koreniti. Što? Zato što... Čut, nemojte dobacivati. Reci ti slobodno reći. Zato što... Ima lijepi djevojčica. Nije. Nego? Zato što ima mangult. Šta ima? Mangult.
Srbijanska svinja. Srbijanska svinja. I zato voliš u Korentu da dođeš. Zbog srbijanske svinje. Čekaj, jel ima još nešto što je? Ha? Imam žena. Ima li šljiva, ima li kajsija? E, ne volim šljive. Zato što valja kupiti. Valja kupiti, jel? Ja, valja rad. A rakija? A rakiju ne volim. Mlad si još za rakiju. Dobro, hvala. Evo ja uživo izjavljujem pred kamerama. Ja bih sad došao ovdje u selo. Koliko bi meni trebalo para da uložim ili da nađe neku da se udam koji vi što ste se udali. Jedino mi je to varijanta. Da ima malo neki voćnjak i nešto i da ja radim. Ne treba mi ništa. Jedno oko 100.000 maraka. 100.000 maraka. 100.000 maraka. Da bi došao u Korentu da živi. Da bi došao da živiš ako nemaš ništa. Ima li kakav zaudaju života ti da ne... Ima. I Čukanovića, ima svoju prodavnicu, radi žena. Dobro, hvala, sad je stvarno odjava i kraj emisije. Hvala vam, vidimo se za koji dan odu u Korenti. A ako ništa, dođite mi u goste, pošto se oženca Radmilo. Udajem se i ja u Korentu.